Neće ovo uru vremena. Jebe me kome neće proći glad. Proćete, moj kurac. Smo mogli pametnije nek 200 kunama baziti. Hoćemo, u štumak. Nakon raspada Rimskog carstva 476. godine, grad dolazi pod vlast istočnih Gota, koji u graditeljskoj inovaciji nisu napravili ništa. Alo? Alo, Alo? je li Richard puši? Nije. A di je? Na putu. A kad će doći? Ne znam. Aj, zvat ću ja drugi put. Alo, Alo? Mila je opet, je li Richard puši? Nije. Još nije došao, a di je? Ha, na putu. A kad će doći? Ha, ne znam. Aj, zvat ću sutra onda, aj. Ajde. Ovo je suva zadnja. Alo? Alo, Mila je opet, je li Richard došao kući? Nije. Pa nije, još na putu. Ha, na putu. Pa gdje je na putu? Ispred kuće igra na buće. A što ne rećeš odmah, majku? Dobro.